Omusigazi ogu narebekera omu myaka nka 28 kandi yarangwa beja babana baza aha mashomero ag'omu kyanga eki. Ogu babanza kumukoma amaguru n'okugyezaho kumwosya ogeisireho kumuhonda nk'empiri okuhika ahi yafeera. Naye nkubiriza abavubuka obutagala bintu by'amangu waawo kitunategeera kyabadde akoze naye osanga kiteeberezebwa kirowoozebwa nti abadde ayina embeera zonna ebikola ebikyambi abyeyingizaamu naye bwe kiba nga kyekyo abavubuka basaanidde okuba nga beeyimirizaawo bayiga okukola emirimu egivaamu ssente baleme kugaya mirimu so n'abatuuze mbakubiriza obutatwalira bikolwa bya kitujju mu ngalo kuba ekyo kikolwa kikyamu nnyo. Abebembezi na poliisi bahika aha mwanya ogw'okucondooza ebirikukiraho batyo batwara omubiri gwe ah'irwariro omu Kabafu kasambya kuceberwa. Bita omuganda makuru g'obushuma omwabazyo gw'ekiro nka shaaha 2 aba mobile money bakwasira omushaija n'omukazi we abatwire nibabibira sente aha simu. On Tuesday bakatwara $1,600,000. So by God's grace today I was very lucky to have a quarter. Roni Nwamanya n'omukazi we arinitwe Charisiima okuruga omu Rubirumbara nibagambwa kuba bakizire kutamburira hari pikipiki namba UFJ 023C omu bicweka bya Lyantonde na Rwengo ubwe barikufeera n'okwibira sente aha simu omu bukoryo butari bumwe. Mukazi yazenga akaaba naganti asudde akatambala kalimu $3,300 naga akasibidde mu paliso wa boda n'akutwala then olumaze omusajja n'amuvako emabega n'agamba owa boda ayise wano wandibagoloza akatambala kati omusajja n'akozesa obukambwe obw'amaanyi yalaga kunkuba nange abikula akabaaga nekabikula n'apulinga mu sente zonna omusajja n'asimbula boda gwe babadde naye ne bagenda. Aba batwirwa hari Kaguta Road konka polisi yabagarra ha kitebe kya Lyantonde eyi bakumirwe hati. Ronald muganda wanje Ronald Ruta muganda wanje ubu nkamusho mereri Ronald Ruta hwire muganda wanje nizo wanje mba Bit police nubwo itakunda kuzaha kamera konka yahamya ngo kucondoza no kwebaruho amakuru agagasha kwa Sande William.